Honani whiroa mai whaingata no noa tawa ke whai ana me tatalo moe o tu hei lala halapai ni tu ka whakamatala Honani whiroa mai whaingata no noa tawa ke whai ana me tatalo moe o tu hei lala Ewisai, Rovakapo, Amasi mohono fuloto, Kaneongo, Eneto, Namaunga ki e tai pono, Naetoko, Efonua, Etupau hapai ki olunga, Ke malui, me olunga, Atonga nyo whai o tupu-tupua Utulai na o tumatanga Matakau no weka whakautanga Matangi mari e ko maua whaanga Utukalonga luko e hakeanga Utulai na o tumatanga Matakau no weka whakautanga Matangi mari e ko maua whaanga O to kalonga luko e hakeanga Hewisai, Rovakapo Amasi mohana fuloto Kaneongo, Eneto Na maunga ki e tai pono Naetoko, Efonua E to pau o hapai ki olunga Ke malui, me olunga Atonga nyo whai o tupu-tupua Lele a moe mai ko mokotu Ko e whangwe lolo a halai walu Sia ko ka whoa alo i talau Lo se o whatai situ a o whatu Lele a moe mai ko mokotu Ko e whangwe lolo a halai walu Sia ko ka whoa alo i talau Lo se o whatai situ a o whatu Ewisai, Rovakapo Amasi mohono fuloto Kaneongo, Eneto Na maunga ki e tai pono Naetoko, Efonua E to pau o hapai ki olunga Ke malui, me olunga Atonga nyo whai o tupu-tupua Kokori ke hukanga mua I he talamalo e whanua kau mai ngahi I talawhatapu kutoa pe o ku whaafatapu atua me heni talangata e te au whai kutoa mama o ka atahe whainga maari e koe ni ke whahoko atua I homo polokalama koe ia whatu whanua wha au ki he weekend. Maloma tau mao e wike whaafu ofa koe ni
whatawanga pia kuongo le rei te tau polokalama pia ku le rei penga hinga ko toa pe pia mea pina. I he pongpongin foko fia ki tatai le rei whafafunga Paula piwen piukal ke whakahoko ai tau polokalama he pongpongin malo mua piwen e tau maa pongpongin na alo e tuk taimi ki he tau polokalama whewea ke piwen whewea ka tongana i he pongpongin fo au koen. Malo bisola malo mafanga mali ko le te pige ufanga te pe fata ko ia ko e funuani ki uha talo ni ki uha mai pe e weekend Okay. ka ko tau ga to pe ko ilo ko ha ko to pe ka kai funua ki ngai ma furi ko ni ngai me fa prikare Okay. Mula va choque fano fe pare mi anias. Toi no no fano foi kao minista. Na fo ke fa kau ke ahon na ko me bene ragi fa ko mai ko ahon. Okay. Ko ane tuk fa ko mai hange ka te o tolo iki he wikao. Mana wai ba ki siu ko. Ko se mai ne afio ke te ki uri fe malo ke ne ka fa ta to ni. Okay. Ko e piveni ko ne tu fo ko ni mahino ko ane afina ko te ko talu hono osi ko ia hono fili ko e pare mia fo o mo tatari ka kai ki aho ko fa fa no fo tak mahino i pe ka kai e fo no aku pau ke ko fatongia ia ene afio ke fa hoko ko ia no fa kakato ani I ko fili ko ia e pare mia pe mo pare mia fo na fili he fare area ke kakato ngai o wa ko ia he konistuto ne pe ko ne afina na whakakato ai o lakfatongia ko ke pare mia o ku mahina ko ke ki fehu i ni ku o mai ko ni done me ku ke taimi ko na no foi ko ai pare mia ane afi ko fe taimi na ngatai ai pure anga tahui api ko ki fehu i o mai lo siki ki kamata ki ko tu ko ni na no foi pare mia ane afi whakakato hono wau ko pare mia tonga ke ne tatake whonua. Nengo te gai ke ui kabineti, ka ko whehu I koko mai lo siki, ko whe taimi o ku ngatai ai pureanga tahui api. Iyo, ko tu ia ko ko ni sutone. I hono revoke pare mia fo ai nau tunga ke te tare. Ka ki au solo ko lau au ai whainga maari ko ni. Ko ha hala whanonga ki he continuous improvement ni. Mantu fo o ka toa pe mea ko ni. Fo o ka toa mea ko ni hoko circumstances o fo o. Pe neonga ngari tuai ka kou sio wai pe ai positive dimensions positive dimensions o presenting mai ngai situation ko ni he o ke tui pe solo o kai ke fu mama o me ko ko me fo tu o to pe ko ha me hoko ma bongi o ko fu ke tau ilo to but it's o ka ke fu mama ko ku sio pe aku ya ko ni he mau inga ko ni anga foi process pe heni e ne kau fo ke me na toka ngau ki ai ke ua whakatau ho si it ngai portfolio e ko anga mahen ko ki mua ko hupe pare me os mau e ne risiana ko foi situation ko ni ne ke pe he sai nei fo ke am fo ke ua consultant ne afio na to e au ya whakau ko ya me he e kupu ni manoa pi kupu fa si he ai ko whakau fo ke ko he foi kupu ko ni stutone ko ne feila ai fare area ke nau fotu mai foi time frame ko ha pare mia pe ko fonga ko ai ko foi diving ai ko foi rerouting e aluia ke hanga lewa he tui o nominate mai he tui foto mai he tui me he filia ka kai ai pare mia whakataimi sai
ya koe foi kupu hoko lewa me pe mai consult lewa he tui ai paremia hoku ai paremia whataimi kana tok fotu lewa ai na koe whakaukau feila ka doe o mea koe pa tok exercise lewa he tui foi mea koe sai koe whakaukau ha meu tau mai foi fonga koe a tuku he mui whakasinga processing. Hame koe ke tau o hake foi process koe o hake ki moa. Ke ura foi consultation me mo ni afio. Ne nga pe solo koe koe tau sio koe ni he umea koe ne whetau ke haki o ate whakatu kai ke tari. Ka koe koe lau ka Einstein ni ke tau whai pe mea tau a manaki ke mea ka toi o lau ke. Koe insanity ya. Ai na uenga tau ki furi ange mea ka he ko mea ko fata no he continuous improvement ni ke nga ke tau Rocky Consult tau tole ne afio sai ko tu ka tai mini ko nga ko ma ko tu o again for consultation ai pare me ko nga exio le va ko tu ko ne tai mini ko na fai longa ko tu o wa ki a uia ko Rocky ko ke feta Rocky he huinga whakamahino, whakawavelength, ai a ko tui, ko ganga penia kwa samsin ako. O koe ke lava he pare mea articulate, petene anticipate, ngahi mga whakene lava o create a conversation, hatala noa. Ko ngā ke tua taha tu ni, ko whatonga i koe, foi consultation ko tape video consultation video ai aqui eleva o ai o vai ao pito vai ao pito anticipation ia yang foka kau hangi ko ni foto watu ke bak fai ke kapa foto mai ko ha ki he foreign affairs mo defense ve que o te frahu que o privy council ai ko whakauka o ke ka pa te upea tu leva lava ke mo te consita na lava o uno mai privy council ki he weekend ko si notify ke te kai ke nau ngata fly de ko si something ai le para mi to ta haya fanki go kuia ke mo uye tala noa pa tai mo Hawaii ko feme ngai fai tu toni kai ke ka to abe o me ko ni ko ya ko ka do ke a ko ya ko ka do be ni ka tau tol ko amana ki le pia he ko ta hani me solo ko ma ngai ya uia Neongo wikai ke he konistu tone ke toi rifea ai mea ki he privy councils. Ko e ne afio pepa moi pare mea. Ka ukuhanga he mea ko e nio whakaaki tau tolo ke tau sio ki he tau konistu tone pe moi positions ai privy councils. He ko e mantu hoko articulate ai privy council he kupne manoa. Ko e discretion pe e ne afio ke ne fili hane kau whare ia nei. Kau kai ke ha whahinga authority indications ia ke privy council ke ngai processing koni o affairs o states ko articulation na whai tupo nima he will act on the advice of the prime minister i ono whalere o whanua ngai state affairs ko ne ngai mea ko whakafonua he will act advice ne kau loa sana mo ne kau privy council ke kau hu mai foi mga fago ni kau mahu inga lewa o kai ke totonia ke tu mo vete kau fo ke mea ko ya he ko nga ko o haki fale alea ai tu ko ai pe nolo mo privy councils ko foi kupto no mo kupto ta ko ke mensini ai privy council ai ko foi personal capacity pe ai para ai ne afio que ne fili ne
kau whare I ke awe o hala whakawhakalea he confusing ono ngawe ke he Privy Council he context ko e aho ni me ne ke koe me context ko hili confusing au pito ke awe na to ton ke whakalea pe he koe it's about identification pe naming na ton ke whakalea pe he kupne manoa advisory council he ko hanga he Privy Council sia o confuse ai context motu a me context hange ko ni I he ngahi tu ko constitution ko ki mua mai atakai ko ki mua te ke fai dire wana ho fulu nei timania ke tok fai tu ne tui within king in Privy Council he kono inga he nei ke tui pe ko ai ko tai ngone se ai tui na refer ai Privy Council ke tai ngo se ai tui cabinet per refer ko cabinet tai se ai pare mia sai kana uhinga ia ke fai tu ne tui I loto I he cabinet ai go na whakalere executive sai kone foi ha ko ki he ahoni o ku ke ia I pe ngahi kolosi au ke tuai ke tok fai tu ne tui he Privy Council aku hala fokia ko tui ai he ne tu go mea ko tui pe mo pare mia pe mo se vale area pe mo pare se de famawanga ka ko hu ko ai Privy Council ka pau ko le fare kai tui ka wi kai ke hano mafai he ko no huinga ko mea ka mafai ko to be o volunteer te right ko kupuni manoa solo hala ke te o angi ke whakamana wa ai Privy Council moha mawhai. Ko kau whare I pia ne afio. Ai ko nau whare na te ne afio kau te whare ai whakau koe ni. Ka pau o whema whare ne afio me ne whakauri. Tene ui ia ko ne. Ko kuinga ka pau tene whema whare me ne kuki. Ko no ko poinga aku o kai ko ha. O kai ko ha sino mawhai. Te tok pe toki loto ne kuki ai pe tok fai loto ne afio pe toki loto ne kate na ai pe tok ai o hangi le vai o ke au na tala be ko foi hijack foi pau o nia na fai tala keti pe mo kabineti go na na fotau asika na have no doubt about it he kono hinga ko review ko na o mai ko consultant ko me kom ni weli na ikai ke kawe a shit ono remember situally he term of reference ko na o mai tu ni ma ke fai ai research mo fatotoro mo tanak fo matala mo no review ko recommendation ko na mai ko me CEC ma tu solo ko pa ma po mai reporting ne o tataki anga I ku sio ke hala fonon ke ka ai ko recommendation ko na mai ko he report ko CEC ke replace ka to ai to au pito ai fo idea ko Privy Council me he lao atonga he ko no winga he ko ke to ya hama fai ai he wahe ko kupto no kupto ta ai ko sio kono lele ia ko hoko umea ko ni mahu inga pe wofi pe mo fili ke tau tala no e issue ko menteiti ke kakai ke awe ko fefia pito pe ia he sio ke umea ko ngau ko ni so hage ko fa vale ko ke to ya ha no pele ia kabineti me te pere ka no pere ma tu ta fatala no ai mau inga ai foi social function ko ka no pere I hono tataki ke mau luta mo merino fono ai ko sio nga e ko ni neongo ko o ki to ai au ku natula pepe ai natula pepe ai tau hu mai ha foi manga fa fo ka ki au ko ngoi I
i peaceful au pito pea ke mea kon oko e ko sio au ia ke positive dimensions tene create pa ko me de tau tutupu ai me de tau tutupu faka politikare ai e wanga ko kulave ko ki muau ko fatala no ko tau pehe ka pau ko ta view ki he fare area he takamata he ta ua ko iri okay ta tau vea mo Osborne de ta ua ko iri we have wasted 2 years of our life I go see how tau grow I go lau go Muhammad Ali if your view perception mo perspective ke foi mani i ho tau noa okay ta tau vea ho tau ni manoa then 50 years of your life has been wasted ai ko si ko ilonga bit so mandu na kulave ko tau ni manoa ne tau ko ni studone okay te ke tau fu lo lava si o ka fu o diriu fe mea ka ko si au ke foi va dai mo ni wa me asimai ko no tali e na to ki lo pe au ko ke no pere he fata no ke no pere kon me no atu va no ko ma fe taula ka ba e ki fare kai pa ne fata no mai e na fia bego i loto ko nga ke ne o na tua una fia bito ai ki au yo ko nga be o growth ko nga be ta tutupu e moi fabricare so now mahino o guai na function na autoria que vala lele ne afio que na afi lele ne afio que na pure lele que na nga fa taulama fa palanis ai pure anga o aho que na pure lele to hau pa pure lele fono anga e si o go foi ma fa o ni so ke mo vinga foki pi veni ai tala no foki o ku ke tala no mo pe ngai por klama ko do ngai por malahi e a fica o ba mo ma inga ko ia ke ngai manga fa ta wa okay pe mo ta finga ko ia ke continuous improvement ngai me ko ku improving ngai me ko ta wa okay ba ta wa ko me ai ka ba te da o ngai fa ka heni fa ka ko continuous improve ai ku tau sia de foki ne tu ke ta ni mi ku na e feinga e foki ua te fai whatau hosi ka Filipe he pare mia ai kabineti ta koe nuk tau wa o kia he fai manga wha koe ni hange ko ho whamatala koe ke mau fe ilo ngaki mo tauri ke ilo koe o koe kia ha ka no pe toki ilo pe koe me ne o pere ta ai koe ne tu uko ia koe vai anga ia o e whakaukau ko ia i taimi kong me ato e pare mia ko whai koe koe ne fe whakolwholai pa mo e tu i oku hange ko ni ka wanga ai ke mahina e whakaukau ka pauna e aloatua ku mo osi mau mo fe ilo ngaki kotoa taktaai ngai mea pa mo aia mo palani mo ha mo fotu tu ya me adre pare mia whakahoko koe mea ene ku mau ke me kabineti e kehe ai e ola i he ne ola tupe ko ia pe aku ne fai ai me ko ne ilo ke ngai mea ko ke te alat mo whakaukau i hata pe ko mea pe ni hoko ku li feli li waki holo ngai mea o ke ilo po hai makatu nga ne un kapau ko fotu nga pe ko tahai vai anga e tau unu ki whakaukau ko ia pe ko e tau ki alu pe he continuous improvement io konga foki ia he kai ke lava ke tau tupu ka pau very tau pe ko very rich tau pito ai ngesi ke kai ke whakawhewheka ngesi ko lava mai ko na solo ne o mai ai foi dimension ia ko ni ko na fa lava pe okay mo hanga mau pe fa toka ngai ko mau tolu ko ni na mau launch ai VONC ko hapati mau tolu ia so ko ngai ta wako ko ngai ta wako ai be ko hapati mau tolu ia sai na ko so toka nga be ko pare mi ko ni ke o tene repeat ai to no e pare mi ko e ne whakaukau pe ko i pare mi ko na o sa pe ko mafai o no file kabineti o ate ko ni sutone ke pare mia ka ko
taki lere pau ne wa consult ai ne timi o te nau ngawe aia na ku faka ko anga ni ko anga fakau ko he mautala noa ke tuku whakatau hosi, ke consult na fio, a to haure wa consult mo mautolu, ke mautara noa, mau input. Ultimately, ko pare mea tene whai tutuni. Ko ia tene whaafanga tuka mea ko tope. But at least here out the viewpoint e taha ko tope. Tene tok whakamau popo. Ko kusio ya aku, ko e whaunga ia, he hawhainga sistemi, o kai ke mau popo, kai ke malo. We have a very weak system. He tau hu whaka constituency mai pe. Hange koe ni te ai te whakau kau ni. This is an honest opinion peni ako. Ka pauna ne consult aki mau tolu. Koe uhi o ku mau ngā wei ke pure i lelei, good governance. Ana mau se akuri koe ka veinga ke mau tuai ke pure i lelei whono. Sai. Ka paurewa, dai ko se mai no ki mo te mau ngau ki pe ai ka me pe ko ni fare area. Ke te ui hata me to. Ko tai ko na foki mai ai mahino ka au ia na ai pe ha pe tala no aki ai mo fe mahino aki ai pe mo ho ki ai ke o te nau to involved nau to he cabinet. Ka nau pre nau ro. Sai. Ke au ka pau te hanga whakau recording anyone from outside, me outside of parliament. Ke hoko ko ha political capital, ke a akuia mo tau pe mo ka veinga. And to ensure te uke ima o majority ai supporti ke whiri hoko, te whiri mai ha taha o ku potentially e lava lere ki ha siti. Me ono vaenga. Ha taha ko ne osi. I mean, ko anga whakau ke hoko ai foi ngau he ka pau tau pehe ka pau ha taha e hu mai ka teu ke lere i he whiri hoko. Ko ene kau he mau kabineti, tau kawe ke pure i lere whonua. Tene hanga re vai o ange ki ai foi mitai hongo furu ki mua me toenga kau reisi. Ai kau lo vahe taimu e hawa e whiri, Ko ngā ke whai ngofua rewa te hanga o recruit e te numbers ka te mau e pou. Sai. Ko anga pea e whau ke whai dimension koni. Ka mō mana tui ko konisu toneu ne awe mawhai ke paremia. Neongo ka atoa e tau viewpoint. Neongo ka atoa mo viewpoint. Ko me peo whai ko wanga o hake viewpoint. Ka koe final decision ni ko paremi ape. Aia ke au ko mata vai whaka systemia, whaka compositions. He tau lawa po sio, na aku lawa po sio, he tai moena u whahua he komit paanga komit lao. Kai lawa ka minister aia tari. Ai ngahi makatuunga. Pa mahino pia ko lapa throw a conclusion, ko paremi ape nanti sai te mea ko ni. Aia ko uhina ti sai ti pe he paremia ko feina le vai minister ai we ne la vai o articulate ki he makatu unga na fai ai tu ni pe ko allocation e sirin ai ko sio ko mata vai fa sistemia ma tu ko ta no fa to apply mai ngai political o scenario mo circumstances ya e ngai ataka ya that completely different ki betongan he Koe tu foki, ka pate tau sio foki piven ki he whakau ko ia continuous improvement. Ka pate tau sio ke ta whaaki ko ia o e whakatahato koni. Ange koe whamatala kona ki kamata mai i he kamata da prokalamana guia i ha tau pehe whakatataha lakanga i he ki muri, office ko ia ki muri, pe koe haha lakanga o ku tikai ke mau maari e ke whahasio ki ai. Kako kuwakai fo ki ai hanga ko tala no ko ki whatahato koni. Ko kau whare ina tolo ene afio, pe koe ki ange koni stuto ne ia, a whatongia, whakalao, hanga ko ni ki tuhu ia te koni stuto ne ko pau ke mo whai e mo, koe whare ina tolo ene afio.
Peka kusi o tika ke ngahi whaunga koe na ngau ki mua. O tu atu he pare mia e minister alo atu. Peka ke te whaha o ngona mea i mahino reo koe ke tari. Whea ka pau koe whaunga i pe ia oku ngau ea ki ene awhio. Koe umea kou atkia ke ne whai ku ngā ku wai ne kau whare e ne angere lisi kia nau tolu. Nā tange mō gisi o nge ke nge whi lisi ko napa mō whare i mai au. Ka koe ne awhio pēna ku ne whai ai final decision. He kou kusatu ki ai ka pau i he ta whaaki ko ia oku sai hano kai ke ange he konstituto ne afu mawhai whewhe ke whataha toko ni. He ku ange pe mea kotoa ke toku finalize pe e tui. Nā pehe pe umea koe ni koko taini mina, ku ai peha umea ku. Ka koe ngā, instead e tau pehe o kau noa ai whataha toko ni i he process koe ni. Io, solo koe konga ia continuous improvement ni umea koe ni koko taini mina. Hange koe ni, te wat whataha koe ni. Koe konstituto ne, ku tolu onu tolu hiwa whanoa whata. Koe mawhai koe ki he foreign affairs, eh? Pea moe defense. O koani au pita koni suto ne ke koe mawhai pure ki koe ne awhio. Nai tō pehe whokia ki mua. Nai tō pehe ki mua. Aia koe foi liriu koe ke whiri ai kau minister he pare mea pe nau fail ke nau address e ukupu koe ni. Ko tal pare mai ia. Loro tau kei mo e ukupu koe o kui ai rewa foi au fia ia. Sai, hange koe nota, hange koe ni. Ko au ea o ko feu ia e au ai foi kolosi koe ni ai whatato koe ni. Ka kou e kaimta tau pe o kou fia ai. He kou lava sio. Hanga he mea koe ni o draw attention e kakai mo kau whare area moi future politicians. He koe mea koe ni solo nei talo e kai kai pa wate mo fope mo toke miniti e tau rea aki ke he whehara aki. Hono kei ngau ea ke mea koe PC pe koe Privy Council. He oku hala whaka context. He hange ia ko ai tau pehe nau whawhatata. Ka pau te ke o maha kapakouki. Koe kapakouki pe i Franise o kei kapakouki pe i Britania. Kapakouki he wheitu ko toa pe sai. Hanga te toria o ino kouki pe a utu e hina whanawao ke kapakouki. Ai ko kuhinga ku tau ririu e content. Tau ririu e content koe ka koe nges kapau ke kapakouki pe. Koe whehu e ka koe teke ke inuia koe kapakouki. Koe ui ko hono rei polo koe kapakouki. Ai o pehe tofu ai tō koe Privy Council he mea koe ko ui ngai solo. Koe Privy Council ia he context wha mamani lai. Ka pate ke tānoa Privy Council ia whahinga whanua purei whatui pe tatau e koe tau. Koe inga koe awhio e tui o sea i he kabineti. Ka huia koe Privy Council. I lono te uriti whainga koe ne ose wanoha mo furu o liriu e content. Koe content ia koe kauwharei. O koe te kei kapakoki. Aia koe isiu koe mea koe hinga kai hanga he umea koe ni koe kalu e kua hake. Hanga kua hake koe isiu koe kataraketi. Isiu koe kataraketi koe fu isiu ia nai o stohui i mai peia he ka kauwha mau whakatui. Koe sino koe ni should never hold any position of power e whanua koe. Should never. Ka kui whea sino koe ni. Aia ko mantui ko inherit ka to mea koe ni ia he tui koe ni me he tui koe. Ki au koe mahu ingai koe whaatara noa solo. Ke o mai e isiu ta tau e pepe uvevela whewhe. Ta tau e pepe u whekau aki pe moene awhio. Ta tau e pepe u whekau aki mo no pere. O mai isiu ke whunga te pire i he mama i loto whare area. E koe huinga nai whako tuu ai tupo uraki. Ai whare area
ke tuku no talanga e ka e fonua e he loto hala mo e whakapouri mo e wata ka tau tano ai he pama. Ai ko poini aga aku. O gai ke o toi whakavivi au. Ka hange ko isiu ko ni. O ko sai au ia he ne hoko ke tau whakaata ai ko hange peu tau tuange nge e si ke evolved. Ke evolved ka tau sioange. E kono mo ni pe whanofa bongbong pe whanofa wika au ka te koku pau ke e pure ama. Pa te tau lau le wa sio ai ke mene tau pe e tonu foi alu koe, hala foi alu koe. Ko e anga analyze o me he ngai perspective ke. Ko anga i whakakausa. Biven ko e tau whaatala noa foki he whaafoi e ngai ono process e mea koe procurement. Ko inga he kupau ke alu mi heki. Ko ne tu whuketai ni mi koe tau whonga tu a whokeni. Osi ko fili pare mia mo ne kabineti. Awe kene a fio. Osi ko ape a tuk whaere vai ufano whopuha. Ko in whoke o ku mafuri i o ngake tau improve e whakau. O hangi o neki whakatuai e process. Ala to whai i tau whakatawholofola, te whai whakatawholofola. Tala noa mo e whatahatokoni. Hangi o alu i hangi ha procurement. E process procurement. O mahino mea ngau solo. Ka pau te tau mai peo whakamamawei to tohe waka tau toki ilo haku mamai heke ki rama ko o whetonga wa papa i loto tai. Gome abe fokia. E tamani e te Peneo mo ho vave ki loto tai. Ka mahe kai pite ki toi hau ke whetu ke algai. Ko usai e tau nofo i tua. Rau nofo i uta o whetonga ngai wa papa. Whakapapau e waka uai mono ngai mea ke heke ai. Ilai tai mua e toho i aki tahi. Ko ke lawa hafe hoa po wau ke whetu ko. Nai whakatau mua kai wholau. Kone tai ni mi foki. Tuku keheange ka pau te ke mau e lisi. Pe gue hapalopare maha whangi potunga au e uwhia mau peke mau. Ka kontu e tai ni ka pau mau e lisi. Oku e kovia ka pau e hanga ahoni. Mea mai pare mea ia o ahane press conference. Ko e lisi ne kabineti. Ko mea minister hamisa. Ka tok whai pia mo whanofo. Mo tohe mahina katu upo ko whe. Kai koloke ilo he kakai e whanua. Ko kau take ni kufiri. Oku hinga tuku kehe kaku te ke mau. Kaku tuk ton ke os mau. Ko talo en me ahu wa whati se maa ni ko aho fiha ni ua tolu eni o Sanuari. Io, was mau peli si ya ko kolo ya pare mea ke ne whai mea koea. If I were him, I'll do that. Ko me whakene taha e pimene o koutu koe ke whea ke pare mea ke tau tuku a ki ko ngā o kuhange o kukai ke ata ki tua. Ai tuunga koe no ku tau lue ai pure. Anga pene o koe ko business e nia mahalo. Ka kone tuu foki. Na e toki whai pe whakanofo ia i pare mea neafi. Aia tau pe he ko ne hoko rewa koe pare mea tonga. Ne ongo ku ne toko taha pe i he ofisi koe i pare mea te ki aha ne kau minister he dai nimi. I ai. Ka kune os hoko koe ek pare mea. Koe konga ini o kamata ke whehu ia. Sina tatari pe ka ia na fie maari e pina te tatari. E kumahina ka nā tolu te kei ke hoko mo ai pare mea, koe pare mea, pa te kei ke uimane ka minister. Ka koe ni ko whakanofo. O ku kamata rewa ke sio kakai, ko whe ai transparency. Ko ngā totonu ke asime ofisi pare mea, kakai e kainga tonga, o e toki whai whakanofo he ahua noa ko February. Ala ka kaya whai nau ngā weke ki nau te nofuna tolo whakaongore ti o ko ngā mahino mai aho. Ka ko ngā ko tuu koe ni koe ke o mai ha mea pehe me ofise pare mea o ku kamatare ke whehu i he kakai ko wherewa ai transparency ko ni kumbo osi kamata pare mea aneaf aho ni. Tuke he ka pau ta proklama tau ko osi hao press release. Koe te hala kakai. That is natural. That is a very natural reactions. Koe mea koe whamatala i as to the expectation e kakai ko mea na te tonge whai pare mea ko tu iau ki ai.
ka wange ko lau ko kolo ia palemia ko ne kolo ko ne fili ko ke wa hauia o le me ka kai ko ne anga be ne ko anga ia ne si o ian ka ko tu ia ke me ko ke anga ko lau I fa wa him o spio fa no fo o fa malo mai fo no ko ko lava o fa no fo ko fa no fo ka minister to fa ia o bea wa fe mau ke pe mo pe ke le no fe me pe ka ya mau ka ho ha fo ke ka ko ka ke mai information ya ko fa nga mari ne ke hanga ka o si ve pare mia ko hanga si aki ai e foki ko ne tu ko ni hanga na ke talano ki ai o ku mahino mai ko ke me fraha ko no pere ko ke ha no pere e fil ko loto pe ka no pere pe ko e fili tawa taina pe ai pare mia ke tuku na tolu ke na o e ka ko fili pare mia ko fili pare mia o nga la o consultation ne fa ia he va ka no pere pe me afio pe me pare mia okay kone tu foke tai ni mi o ai ngahi whamatala ko pe he o ku tari ai ni o kakai ke hoko whai mo whakanofo mo pure anga kabineti mo pare mia ka muhanga o prove ke kakai ngahi tukua ki na mo whai ke pare mia malolo kia ona po ka meli ko whehu ia tu ko inga foki e whakaukau atu na mo ave ai vons mga mga tuunga na mo ave aki kana te ke lau ia I whare area na e whawhise pare mia te ke lau te kai rewa ke tuku mai ia I whare area ko haho mo tuku aki ko hae ai tari neongo ku osi whi ave aki holopeia mana na riki mai ki tua hawa ki manpun kako whehu I oku iha mo asenita koe ai o totonu nai I asenita ai pure anga koe ni ke mo te foki ki he ngahi tuku aki I pe ku osi he taimi ko koe na osi koe palo ai whawhise pare mia pe tuang ke aluka mo whalere I pe mo tole ngahi pala parema na uhi ngai ho mo sio ke vons ngahi matunga koe koe ke awe au ku ia e mahu I ngai ke whai ngā ue ke utukua ki ko ia kono moni ko konga ia continuous improvement ke whakatonton ko tui ko aku e lava hono o hake u isi ko ia ke whakatonton aki ai kau pare mea mo kau minister moving forward ke kahau ka pau e kai ke whahanga ue ke mea ko hini hoko te whoianga mahenia ko hau pe kau taki o whaitutun pe ke nau interest pe a fua hia ka kai to tong tu hau ka nau te ove nau to ria to tangutu mahenga I position ma longa he fonua ai ke au o e fie mau viviria ke fa look in ke u me go ne fa no tuka ki ka wai langa ko nge forum mu ka wai fa tawe wakapuna ka wai ai u Costco invaldia he piti ke sipoti ka wai me ko ke polo ko tu yo to tonu ke o maha hanga makatuunga business case ko cost benefit analysis ka toa mo mau ke ai ko tu aki e ka ke muy ke la mo ko ni stutone anga no nga wea ke panga to tu hau ka to me ko si o he kai ke tau lava tau toria o whakatonton nere hala whanonga ka pa he kai ke address u isi u goia. Pea taha pe mo mea pe ho koke ne, pea mo te revisit pe ke oa nofo pe hataha ia o tau whehia pa nea ngai whau ha mea o hau o tuaki ake ha convince ake ha kakai ke nau unu ki ta whakoe pa. Ai kono mo ni kaurere I pe ke pare mia mo pure angkon mo tua te kaurere I pe ke fonua ba mo tau unu ke ka hau pimeni ko taha vai anga o pare mia ko osi
ulahi pe malohinga mo vai anga kau paremia ko taha vai anga ulawa ke mau fato nga I he taimi ko Evans na ne fili toko tolu me tua pe taimi ko Evans pe mawa ko kau no pere pe ku kare ke ne mau fika ai ka kai ko na falala ke ai hange ko ngai taimi ko ku fai ko Evans ku na ke malo pe na to ne ngo ngai tu kwa ki mo oni pe ko ha no ai ka ku mahu inga fo ke hikini mama me kene mai once. Ka paureva oku toko lahi koe ke while ka no pere ma whawhawhua tu. Ai ku mahino atareva ke pare mia kene while hane toko taha ua tolu wha pe mei tua. Tene kei mau pe ai toko lahi. Kei mau pe toko lahi I he taimi koe ka pau e whai hanga hi pālo ti mo me o ka pau o atu ha toko wha. Tau pe hea toko wha mei tua. E kei mau pe toko lahi pe koe ke falala ki ai pe kai. Pe hoko pe ko palo. O kai ko vai anga e pare mia o aho. Vai anga e tau ko instituto ne me tau sistemi. Ai fonga ko ai ha ka hanga fo ko klau. Ke te langa hoto fare ia makatunga tolonga. Makatunga pe he pulelele. Ke hanga whakataha I mai e kau no pere mo e kau tau taina mo e kau whae taha ke nau lava o tuu whakataha. Kai malu ho to whare e mātunga pere he te pure I re whonua. Kai te lava e whakatahu o si, kai te lava he tufa benefiti, kai te lava he whakaheke. Aia ki a au ea kai ko hawai anga ia. Ai pare mia he ko se ko vai anga ko si o be wa he pare mia ko ni ko vai e sistemi ka wanga fo ko lau pau ke te lak fai te homework te wanga ko ni te me ko ni na o si lava ke si o mai ke vai anga sistemi hare me na ne fai esa politicians na ne finga leva ke ne hanga o recruit ene kau campaign fakata esa party, esa team, que na huma ki loto esa team. Ko eka ko kanto e pare mia ko na to ko si po pare mia ko no loto nga tite eva tite. Ai na heka mai pe he fai fa kau fa va he ngape. Ai ke au eu o kai ke a ta ha malu. Ka pa ke te apa ka lo fai ho moeka. Ko ya ka na wosi go so ke me ko ni na usle ke pare me ko na malolo na mahu mai pe he foi malolo ta ba pe anke hanga tukuange ai lulu tai tuange lulu tai ke private sector ma va he me ai ko ke fe male ne afio kamu fu o mai ho mo fo kasi he ko no uhinga ba ko no uhinga ko ai tu he ko nga he ko ke ha karento ai te ke to ho ko to pare mia there's no guarantee ke puke ke ai ke fanga tu ai ba mo tu he lulu tai ai ko uhinga pe kai pe ke hange pe wa le lau mai pe wai pe ma tunga ai me ko ai honi ko ke to pare mia o sto ka to mo fainga Oi mea ko loyalty na fai he kau no pere mo kau fa mo kau minister na fai ke ko hoko ka to noa ai ko si ko pare mea ko ni ko ka guarantee ai pare mea he fili hoko ai ko vai ko mata vai kau pare mea mata vai ai sistemi ka paureva o ku ke lava sio o mama o atu mo ai hu te ke fai ho mo ka o hange ko tak fa butkare ko agris ngai fokau. Kai. Kone tu fo ke dai ni mi e pimene mahino leva ko toloi malo to ki ui e kabineti pe fa e fa no fa kabineti I he konga ki mui o wiki ka hau. Pe to ki lava leva ke hoko atu ke function e pure anga e kabineti ke no ke ngai fa tongia ko atu ka tiki mo tolu. Taim tatau pe o ku ko tui e mga hiwahe ko ngai mawhai ko ai mawhai e tui ange ko mo ufa matala o mahu inga apito ko tahai e palaparema na tau whihanga i moia ki mua ko kai ke lava whitau laki rei whai consultation ai e paremia pa ma tui ka koe nuk malava o whai e consultation ko ia
ka pau ko hala whanonga eni ke tau whanonga pe he ngahi taimi, māmaari e pe kai pau. Peko te he kai ke hoha ka kai ki ai e pive. Ka koe ni tū koe ni, te oa te whainga maari e koe ni, ka pau kua hamea ke loto ke whakama opu mai ai ta proklama au ni, tui mahala te tata ki mau beha whainga maari e, i he wike ka hau ke tata e hoko atu ai proklama. E o maho inga peke kakai ke nau pipeisin pe. Ke nau ki tuange taimi ke ne hira pe umea koe ni. E ko hono mo ni ki au. One thing I can say for sure. E foi mga wha koe ni o ku kai ke sai kau whare ne afio. In a sense. E ko hono mo ni koe lahe soko e talo e ose Filipare mea he ahua wha. Lava ine mahina ka kateta. Koi. Te ge ha pure anga ia gene. Ke nau whai rewa nau ngā aue ki he umea goni. E pako te au o hanga e peko ka minisa o whanonga jau he nau e anga e nau whatano hange ko flete nau na osi ko e file pare miana nau veke hange ni au nau hu file taia mai nau toria he ngati hange kwa ke toi fu veke hata haya he ne tu go ai ja I can say it with confidence that the people around His Majesty are not giving him the right advice. Pero me go maunga ia ono mai issue ko ni ka wai mai fata to ko ni ono tala noai I he mama I he fonte pile ki au ko tau fonua ka toa tongani ko future ka mo tolonga mo merino ka o fatsolo Malo pito piveni, wha malo lahi atu I he proklama koe whaho koe ahoni. Wha malo atu pa metala manu atu ki he teu koe ia o e wike kahau. Pia mo e whahoko koe ia hono whanofo ki mautolu I he wike kahau. Ki he whatongia mamafa koe ia kuo whili ki mautolu kia I he eki pare mia tonga ona po toke tanga Aisakek. Ka inga wha malo lahi atu ka tiki mautolu ho mo kau mai he tau proklama. Mana tui koe ki whainga maari e koe ia o e whakafofonga o ku kai ke fuulahi. Ke pehe ke tau hange koe taimi koe ke tau lea reha fui houa e ua. Koe whangi whainga maari e ka au e proklama houa taha. Koe maa lo ai nea ukia. Ko ulahi pita ngai whewi maho I ngā heni. Ko toku wakahi whokia I o ku asi mai. O te mo futokan kia I koe ngā he koe te uwhinga ke sio ko hae ngai whehu I heni e ala whanonga mo e proklama hoko. Ke lawa ke o atu peke o mahaviu ki ai whapafonga. Te ku mahu inga peke tau sio ko hai ai tuunga ku ai pure anga. Pea mo tuunga o ku tau hanga tu ki ai ki he tau kabineti. Ko tuko mea pe ia ku mahu inga tai nimi o mahino ek pare mea ia. O swai no whakano fo ku hoko ko ek pare mea tonga. O ku ne mau ai mawhai whakone stu tone ko ia ke ne tataki ai pure anga. Ko toe ni ai kabineti, ai kau minista, ke lawa whakahoko na whanofo I he wike kahau. Whakatau whatau ange pe ngahi whatongia ko ia ke he teu e tau budget. Ne o ku whai ngahi ngau e ko ia ku lawa kongalahi taha ku whai ia pe me ngahi potunga awe ka ku. Tau whatau ange pe ko hange ko budget o e whanua. Ke tau whapaanga ko ia wafe ua nima, wafe ua no. E kai ke uesia. I he ngahi tau toloi koe whahoko ka ku hanga koe lau koe koe full time lahi koe koe toloi ki te sema koe toloi pe ke weke kaha ulau aho pe koe tau hanga noa alo pe ngahi ngā ue mo ne au ke weke kaha u whai ngahi whanofo pea whanonga rewa ai tau kabineti ka ku wate tala manu ki he tau paremia ko os whanofo ke ngahi whatongia mamafa koe o amana o kuhiri ki te koe tainimi ke tonu ai ngai whakahoko whatongia ka mea lahi whoki hanga koe lau e kau whai whikau ke tataki mei o lunga
ai whanua ba mai pure anga. E ka inga ku whamalo lahi ki he tau kau sponsor. I he neongo o ku te gea ke foki, e toki foki, e tonu foki e toki foki mai tau ngahi polokalama, e wike ulaki o February, ko e taimia foki mai tau polokalama. Ka ka uhinga ko e ngahi tunga pehe ni, o uhinga e ke i lele to e polokalama, i he wike kotoa, pa te mo whato ngā i te eki ke whahamalo lo he tauni e tau polokalama, ko ni whatwhanua ko ou. Talo pene tau lele mai me February, wike ulaki o February tau ko si, ha wai pehe i he December, ha wai pehe o au mai kihe aho ni ko Sanuari ni me wikwha au se wika hau, ka koe ngahe hangai koe nā kuwhaha ki mua, e kai ke toi ta ofi e polokalama, kai o rewa ke mahino, e whakanofo, pia mahino mo kau minister, pia tau whenga ke whakatala noa ke nau tolu, whika aki mo nau ngahi portfolio ko ku whakete ki nau tolu, pia mo ngahi mea pehe, kapai alawa. Kapai alawa peo whitau laki mo tau kamata ko ia ai ngahi polokalama i he wike ula ko February, pa ko ia pe tau lelele pehe pe. Ko e whamalo lahi ki he South Pacific Loans, Starek Tupo, pe mo e South Pacific Loans, i he tokoni ko toa pe i hono sponsor ko e ai ngahi polokalama me di pon media. Pe whika telefoni ena, no walu ngiau, walu, hiwa walu, kau ke fie mao hao no, pe fie mao hao, fia mao whapaanga i Okalani no sila. Ko nau whika waua i he Cavendish Drive i Manukau. Call 0800-88-98-88 if you look for financial help. South Pacific Loans is the best. Thank you, South Pacific Loans. Koe kata hawala ko ia ai Page Fashion Store i loto nuku alofa ko tui ko kue ausi yanga maheni ai i he whika hiv o e Whatawhihi Road i loto nuku alofa te ke lava mea atu ki ai i he kau tahawala ko ia o e Page Fashion Store tori mo whili ai ko hape hao fia mao ko toa be ia i he kau taha ko ni o e Page Fashion Store i loto nuku alofa ko o si mateu apito ai wharekolo walani kene fiau ai fia mao kau reka kakai lalahi, kakai whiwhine, kakai tangata mako toa atu be me he Page Fashion Store pe ko ho tā pe he telefoni wafitu, tolu ni mano te nau lawa o tokoni atu ki ate koe. Koe wharekosi ko ia Francis T. Katz i loto nuku alofa i he whika hiwa. A whaki pe ko ia Page Fashion Store ko si lele, ai wharekosi mau ai ngahi mea kotoa, a whamalo atu te mo tolu ko mo ngawe aki ho tau wharekosi ke tokoni ke ngahi kosi ko iha uluke ke matamata lelei i he Whatawhihi Road. Pake manatu iange, ko ngahi products ko whakatau atu i he wharekosi, ko ngahi original products, ko clipper ko i he classy brand, ko wall, ko clipper i he babyliss, ko trimmer, ko foil, ko hape hawhainga product, o ke fia mao ki kosi ulu mao katoa atu ia. Kati ke te hela he whenga ki tō preanga, awhi atu pe koe i he Francis T. Katz i tonga o ke mao ai ngā he kilipa ko ia. Maa ko ia i Nusilani o rewa, ke i tuu malau, te ke lama pe o awhi atu ai i he Tahiwa B, Moinui Avenue o rewa, pete ke telefoni atu pe i he telefoni koe na asi atu, hiwa whaafitu ni matoltol ni ma, peko no wataha, no walu, ua fitu hiwa tahiwa, pia taholo, kune i he wharekosi ke ni whahoko ai whatongi a koe ma au, ma ko tika pukingi o full book ma pe pukingi, ako anga beke ke telefoni atu, ke ne ilo, ke lava whahau ki taimi ma au, i he taimi PC koe ni, o e kosi ulu. Koe tau kau taha maka koe i Australia te si o ku kei tuu malau kau ke fia mao ngahi monumental pehena koe whika telefoni ena no wha wano hiva whitu wha ni mo wha taha te ke lawa whitu taki kia tesi ke ne tokoni atu kia te koe pe ka pau ko hao live stream pe ko tawhalani pe ko hape painga service o ku ke fia mao e lava le rei pia tesi ke ne tokoni kia te koe i ha whahinga taimi pe te ke whitu taki kia ai kia tesi. Koe kautaha koe kuna ni center
kunani kawa pe mai kunani senta I loto nuku alofa te ke lawa a whitu taki ke ai o pau ke fia mau ha mohenga hinga mohenga pe lava le le pasi ke tokoni atu kia te koe I ha whainga fia mau pe pa I Brisbane ka pau ko o fia mau kawa te ke lawa pe whitu taki kia le pasi koe kautaha waka koe ia ko siu I Moana Freight Services no wataha no hiwa tolu no I he whika te au hiwa walu oe Tennessee Avenue I loto mangere e tutaki kia fleti whatawa I mai mea kai o mai mei tonga e lava fleti o tokoni atu kia te koe koe tui koe langa papeia oe ai ngahi tuaki koe ulawa ke o atu I he houani koe whatonga iange koe ki mo tolu koku fia mao homo live stream ki he tauni te ke lava pia o puka mai ko ngā ke lava. Mati ko e taimi ko ke mau whahoka live stream o ko kai ke mau ata I he mō meniti ko toa pe ku lai be ngahi taimi ko mau ata ai tata te whito ke ngahi live stream he wiki eni o kei ka maandolo po whalai te po ko naki ko hape ngahi taimi ko ia ka koe anga pe ke puka ke taimi mai ko ngahi ko taimi ko whai pukingi o puka pe ka kai me sa anuari ki te sema ngā pa mau toki whahoko pe ngā we o ku osi puripuki mai u taimi ko ia hange ko tau ko osi taimi ko ke whae mau wholau ku tako na osi puripuki pe ai ume ai ale rewa o ke aho o ku paure ke mau nofo whakakato ai ngā we ko ia kai toki whae wholau ki tonga ko e ngā taia o e ngā hitu waki lawa ke o atu pa miheni mo e whamalola hea tiki mo tolu ia mo kau mai he tau proklama ka mo mea tau toki whelongo aki I he taimi ka hoko mai.